Kua whakahōhia ake he whare I whakatūria ai I ngā tau tata I muri iho I te wai tohutanga o te tiriti o Waitangi. E ki ana te whare nei ko te mihana Merenihia I whakatūria ki te taha moana I kohi maramara I Tāmaki Makaurau. Nā ngā mihi ngare o taua wāra te whare I whakatū. No te rānei I whakapuarehia anō wai e te hāhi ngā pou taunaha me te iwi mana whenua. I reira a Hania Douglas. Ko ia nei te puna I pue ake ai te hāhi Kraitiana o Merenihia. For us, this is where we were conceived. This is where we were given birth before our men were trained here and they went back to their own villages to evangelize their own people. And that's a reality. Without this place, Christianity would not have gone to Melanesia. I whakatūhia te whare nei I te tahatai o Kohimarama I Tāmaki Makaurau I te tau 1851. I whakahauhia te inati hitoria nei I roto I enei tau e toru, he waikanaitanga I wainganui I te iwi kāinga me te pauhere taonga. Looked at the seismicity of the building after the Christchurch earthquakes and we found that the northern part of the building, this side here, was seismically weak and we needed to strengthen it. And the building itself needed a lot of renovation work. We kororo tahi mai rātou kia Ngāti Whātua me Ngāti Pāua. And I roto I tēnā, I hakai mai te ngā iwi e ruara, ai, mō tēnei kaupapa I te mea, e kororo hia ke ana a tangata whenua kia tangata whenua. A o tira ngā tangata whenua o Melanesia, me ngā tangata whenua o Kone. He nui ngā kanohi o tēnei whare I roto I ngā tau. It's had many lives. It's also been the first flying schools in New Zealand. It's where our Air Force started. It's had a long life and we're delighted for its next phase as a community facility and restaurant. Engari ko te mana nui o tēnei wāhi, he pau here I ngā iwi. He ngākau no rātou tēnei wāhi e tautoko atu anau I te mea e hoki tonu mai ana rātou ki konei. Ia tau, ia tau, ia tau. This building remains a very powerful symbol, a picture of our birthplace, not only our birthplace but our friendship with the people of New Zealand. Kua pōhiritia a Ngāti Whātua e Merenihia kia haere atu ki tō rātou whenua, me kore noai kaha ke atu te tau kāia aroha I whiria I konei I te rārautau. Hania Douglas, Te Karere.